men batiam kon ka jan gwasame ba kon tiam right konyal en wo dwer angulu da mo ka dwer be kanwo chalat gwasame ka to kwaini en wo en dwer is a transgression ke sin is a transgression against divine law wa ngot point de wa lok du kan wat mission wat chika lok wa na ba chole dwer logran ka nguten cha kamje konyal eno ishe delat chet ka chang jek nogran karode siang poja mimu chirara dien ka bot kanda to chal ka ke dwer en jin mu lugo joto bi mu gwa bilet ka rara dien wana mo dwer logdu ko ngut cha yat penyo kwen ko za cha wo jin chirara dien chi mu ka gwa besh ramu chi kwen ko za chak chi de mu ka gwa besh alat akana chala telam du kujimi divine law katin ko na chala ra ko da sha bladran ti ko jiran chi de nak ti ko chiran che de mo gwabe ko mo do ran gwabe je wana mo ajen dwer ponya minyer dwer wajira mo wachi ngot ko sika kap ka dwer a chiang je ga ndana nyoze dwer poinde a chiang renga ki chiang nong no roda karwade mi chal no roda karwade o jin mite mi chiben be kanala dungdu changa dungne na dial be gwini je na medera duna karwada dwerba awajin ami releng wana karodo changun laning nente gol ka bomdu bekan dwerno jin braldin be mach ka dom chajan kada tokan dial ajen chakulara dwera logdu ka ngoten chalara konyal e cha de laslet awojin der lannung niam kemat ke diel ka chiangoy anu der ka lalet shiga kula lokulo lana chiang renga ke chiang mutere da ka poch kan da tokan dial chwal ka kai ka duer be sho ngadi ojin mle de meji ngado no jin logdu ka ngot ten ci kwana ko celaro chablalet ka wara mlen meji me bo ngoden ko na chalara ko da chade lalet mu we ka lalet wara mo ce duer ka duer ngu banno wa duer no ngalia ni wi monda na goma ram ci duer lat wala ja mo ka mishal punishment kejen bajala dwel yena misha dormidi kama chaje jek ramomo ramadana cheret kama jek wade yelet kama jek kajira ramadana malet ran kama jek ko chai le jek wajin bo ci dwer ci jala akon ya laram akon nel yena nana rodun ka jek na rodun ka jek ko dwer be chu tel wang reidun en dwer logran ka nguten cha kam je konyal ishe delat chet kamende chang jek nogran karode siang posha mumo jirara din kabot kan ta tokan dial shal ken u ka duer den gwata dan en bedwer beten min logo jewo bu mo gwalat ngadan o jin ci dwer ci se kep karode kel ci siang kwera ko ci lok a chang bu kwen ye shuben wa ci siang kana teka shib man jak mu dwer wi lam niam ngadan o jin ci bat re teka merode en buban kajan gwasame gorjen woto bi arwanjiti bi aga kap brodo kabma der kabrodo mo bi mandana pale bi pal du no dwer ngado jin logdu ko goy lene du ka jek ajen chala dwero ran kot che dwer sheblat che chiang michirodo loj mala chiang poja sheblalet chiang poja no jinde rad ner mo ka bot chiang poja no jinde rad der kwet chiang poja no jin pondu de kweno kos dere chiang ngwa chalat dere loko de lalet ka tokan diala wachal ke duer and duer ka to kwane chalare in a religious context sin is a transgression against divine laws ala jin min loko chiang kwera kot ke chingre alar ko de cha tin cha de lalet min la de kalet wajin mo duer ka gwasa me biata kamal mi jira mi jidit ka jan channel me goro no jin be subscribe ke be comment ke be share ke be like bu kwer mala be tekel ka ye aposte ka yendial